Meghalaya Games Khur medalist. Your gold medal haka minus 56 kg. We are the future, we are the stars. We'll fight till the end, cause that's who we are. We won't back down and we won't give up. We're striving. Akan tengah di Shadunsan kamu Klang, bagi Wana district East Kasih district, bagi Wana kini ke tim Cengah Wushu Meghalaya Games. Kategori Meghalaya di 65 kg, but dia pun medalis di game membentang. Semua pemain Meghalaya Games Khur medalis, but semua pemain Ibrahim Hasan tengah berkai, but keperluan pelajar di tengah bergerak. Kini ketika second bergembar sementara pada Meghalaya Games. Menjuang ayo silver medal, but along kacing along kacing pen mai ngah dengan nilai bahama dengan next game dengan dia dengan nilai bahama dengan dia ayo gold medalist kemba warna game tu kemba swahi dengan dia ayo gold medal kacing katakan dengan Ibrahim dengan dia ayo kita menunggang tengah tahi. We are the future, we are the stars. We'll fight till the end, cause that's who we are. We won't back down and we won't give up. Ipertu jangan tok satisfy simkon, ichongo tok nanong kendri West JH district. Sports wa hembentao tok ka Wushu minus 56 kg senior woman. Ini tok kelas dia yang ka Wushu Sanda dengan yo gold medal haka minus 56 kg. Dapat dijingsang ngo ukro nengkong yo belai wa dikir ada dari do semaringan du poro practice do negesmi ya gijingsang ngo ukro la lai go cukup changa coach Ferdinand Suciang wada emakti hakjat wada guide wada hikayah ngara do mencuana do sedang oleh ke do negesmi te jingsang ngo ukro la lai go cigi bujung wa hasam yonga cigi parlok yonga woro kiwa support kiwa kerchaninga nadu kasin nengkong wonga wale ke yo hadu kini klemat le mem dam ngau kerchan lagi. Kini tok ka sin kawa ka third time ngau le ha ka Meghalaya Games ha ka 2019 yo ya ka bronze medal ha ka 2022 yo ya ka silver medal wa ne ka 6 Meghalaya Games 2025 yo ya ka gold medal. Dan lor ka Meghalaya Games wa state level tournament dewan cimenta le haki national level tong wa haki national level ko ambil medal lo. Ani gisni yang ka 6 Meghalaya Games wada yo ya gold medal yo luti on ni chikmat le man go ngakam guluti ko wa yo lai haki north east level haki national level. Cause that's who we are.